Rahsiveng MHIP Hruaitu kan thlang a zanin chu ei upa hoin min ron boy pui pok ani ei hi kan president LP han ko yi ki ei kan secretary thal malom zualing ente ei assistant secretary upiaki abak zongin kanom chuanin nei la kan zir riang kong la kan zirang enge ani na ka sa tolo treasurer nia hi finance mel chale to kan hi van lali kan van lom ve zanin chu shwai tu thar kan ne ya cái acha ka tifek kai ma chuan nang ma kai nat eng ma ka shelo kan la ti zir tur ve kan president thar pi hui phir pu ni hi kan upa te hawin min ron ti chang plong khop mai kan van lom ve kan lom khop mai kan van lom ti lam panga ko kan lom le mai Rahsiveng upa hey Rahsiveng MOP office bearers hawin MHIP Rahsiveng Branch in Khan kung sang ni som ni panga chunga OB Khan te in Khan na min ron nei puya an the fit sek zokania kan MOP member OB hawan ni hi fit tak mai hian la nia mo zek zokin an mel hi tha hi aro wele sang nuna pu arlal bialiana assistant secretary pu kulte pu makte finance ma papi siro dola president pu sang chung nunga treasurer chuan tunge pakhat local lo kha van local secretary a local thei tlat to ni kan lo me president thar hey hui alal kat to hi chanin hi channel nei tunu ber kha khala tu hana tang thina ama hi alang ngai lo tung chu kan han focus ve lo kan ni hang te hi kan eile in treasure fel tak tak tena an ron sponsor ka ti to me yang ani